درود با کل بینندگان تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. نشر نوبتی برنامه خط سیر است. منظور شما ما هیئت ایجادی این نوبت شما را از سفر یک گروه سیاحان به موضع سیاحی سفید دره آشنا خواهیم کرد و یک جا از شرط و شرایط و خدمت رسانی این موضع سیاحی آگاه می‌گردیم. خط سیر نوبتی را به خاطر آشنایی از این موضع دیدنی باب و نظره با شرکت سیاحی آینده صاف تشکیل نموده یک گروه سیاحان داخلی را به سمت مجمع لیژرانی و سیاحی سفید دره سفر برنمودند. با استفاده از فرصت مناسب نقشه و هدف مسئولین این سفر را واقف گشتیم. салом алейкум, ман Рӯзибой Хуршед ҳастам, роҳбалади ширкати сайёҳии Ояндаи соф. мо ҳамин рӯз дар ҳамин ҷо ҷамъ шудем ки як гурӯҳ сайёҳонро ба маркази курорти лижаронии Сафедара барем ва бо ҳама хизматрасониҳошон шинос намоем. ҳадафҳои ширкати мо дар он аст ки мо мехоҳем мардуми тоҷикро аввал бо Тоҷикистони азизи худамон шинос кунем. سفر ما آغاز یافت و ناگفته نماند که در روند سیر و سیاحت جانب مجمع لیژرانی و سیاحی سفید دره راه کمی دراز و وقت زیاد طلب می‌کرد. سیاحان ما از هر مکانی که گذر می‌کردند با دیدن از منظره‌های فصل دی حال و وعد می‌بردند. موضع سفید دره در 60 کیلومتر شمالتر از پایتخت مملکت شهر دوشنبه و 20 کیلومتر دورتر از شهرهای دوشنبه خوجند در حدود ناحیه ورزاب جای گرفته است. بینندگان گرامی، بعد از یک چند لحظه های طولانی ما رسیدیم به موضع سیاحی سفید دره. ما را همراهی نمایید تا از مکان های دلفریب این موضع برخوردار گردیم. مجمع لیژرانی و سیاحی سفید دره به یک موضع واقعاً دلفریب استراحتی و فراغتی و مشق و تمرین‌های نمودهای گوناگون ورزش زمستانه تبدیل یافته است. مجمع دارای انفراساختار ضروری زمانوی بوده، در آن برای برگزاری مسابقه‌های زمستانه و استراحت و فراغت مهمانان و ساکنان مملکت تمام شرایط مهیا است. سیاحان ما با راهبلد شرکت آینده صاف نزد نقطه خدمترسانی مجمع آمده کارت مجمع لیژرانی و سیاحی سفید دره را دسترس نمودند. عین زمان قرار داریم ما در موضع سیاحی سفید دره. اولو من منتداری صمیمانه خویش را به تشکیل کنندگانی همین خط سیر میرسانم که ما را به چنین جای تماشاباب آوردن و من از این خیلی خرسند هستم. من از خدمت رسانی این موضع سفید دره برخوردار گشتم و این به من یک تأثیرات خوب بخشید.
бинандагони гироми, айни ҳол мо бо соҳиҳони худ ба навъи ин варзиш машғул ҳастем. дар аввал ин ба назари мо хеле осон тофт, аммо вақте ки болои ях баромадем, ин мушкилои худро дар бар доштааст. дар ибтидо сайёҳони мо ба варзиши зимистонаи конкӣ машғул гардиданд. асосан ин навъи варзиши зимистона ба саломатӣ таъсири мусбат дошта, мушакҳои пояро мустаҳкам мегардонад. дар идомаи сафар ҳайати хатсайри мо аз роҳи танобӣ истифода бурда ба боло баромаданд. стансияи поёнии ин роҳи танобӣ дар баландии 2590 метр аз сатҳи баҳр ва стансияи болоӣ дар баландии 3200 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. дарозии хати роҳи танобии дуюм 1600 метр буда аз 21 кабина иборат мебошад. дар маҷмӯъ дарозии ҳарду роҳҳои танобӣ 3600 метрро ташкил дода 42 кабина дорад. бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо дар баландии 2500 метр қарор дорем ва сайёҳони мо ба рондани ин гуна техникаҳо машғул гашта истодаанд. ман азизуда ҳусейн бо ҳамроҳи дӯстонам имрӯз ба маркази варзишгоҳи сайёҳии Сафедара ташриф оварда ба варзишҳои гуногуни зимистона машғул шудем ва ин ба мо хеле ҳам рӯҳияи баланд медиҳад, ки дар шаҳри мо, дар ҷумҳурии мо ин гуна мавзеъҳои саёҳатбахш зиёд ҳастанд, ки мо метавонем дар фасли тобистон, зимистон саёҳат кунем ва инчунин барои сайёҳои хориҷӣ ин бениҳоят қулай аст, ки аз ҷумҳурии мо дидан намоянд ва мавзеъҳои сайёҳии моро тамошо намоянд. ба ҳамватанони худ тавсия медиҳам, ки ба ин варзишгоҳи зимистона омада рӯҳияи худро болида гардонанд ва шод бошанд. дар маҷмӯа мутахассисони бо таҷрибаи соҳаи варзиши зимистона, мураббиёну роҳбаладон барои муаррифии мавзеъ ва дигар ҳайати хизматрасон, ки барои фароғати сайёҳону меҳмонон дар сатҳи олӣ хизмат мерасонанд, фаъолият доранд. бори аввал аст ки ба тоҷикистон омадам. чунон ки мебинед, айни ҳол дар мавзеи сайёҳии Сафедара қарор дорам. инҷо ба ман хеле писанд омад, зеро тамоми ин макон бо барф пӯшида шудааст. ба сайёҳони хориҷӣ тавсияи ман ин аст, ки ба инҷо омада ба варзишҳои зимистона аз қабили конкӣ, лижаронӣ, аспсаворӣ ва дигар варзишҳо машғул шуда таассуроти хуб бардоранд. иштирокчиёни хатсайри сайёҳӣ сипас бо шароити ин мавзеи варзишию сайёҳӣ аз ҷумла тарабхонаю марказҳои савдо ва мавзеъҳои лижаронию барфгардӣ ошно шуда, аз хизматрасонии тамоми таҷҳизоту воситаҳои варзишию дилхушии мавзеъ истифода намуданд. хулоса,
метавон гуфт ки маҷмӯаи леҷаронию сайёҳии Сафеддара ба мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ буда ҳамарӯза дар ин ҷо ба даҳҳо сайёҳи дохилу хориҷӣ дар сатҳи баланд хизмат расонида мешавад. иштирокчиёни хатсайри мазкур ба тамоми хизматрасонии ин мавзеи сайёҳӣ ошно гардида хоҳиши дубора ба ин макон омаданро карданд. бинандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи хатсар. Барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. хайр, сарбаланду хонаобод бошед.